Dostlar kalaysınlar. Bugün bizler Free Fire'da bot bolup yılı düşürecekmin. Ultimatumda düşüretim bolam. Hazır kırıp alsak. Dostlar bizim telefonumның zaryatı ölüp жатыр. Sonda da sizler үшін düşürüp attım dostlar. Sonuç üçün like atacak edip keteyik dostlar. Gaza kire. Dostlar kirib жатыр. Kişi obnova болған болып жатыр. Free Fire'dan көп жерлері өзгеріп кеткен. Көп затты алып тастаған достар. Қазір тренировкаға кіріп көрсететін болам. Dostlar bu ne jelenici деп ойласаңыздар, bot болып 4 раунд ұтыламыз. Кейінісінде өзім салып кетуіміз керек болады. Ботымызды алып алайық. Bot персонажымызды алып алайық. Sindirdik. Like жазып отырсаңдар болады. Dostlar көріңіздер, мында связь деген шықты кешегі обновада. Осыны тегін беретін болады. Осыған дейін толса болды. Кеттік енді достар. Желанжымызды орындайтын боламыз. Men өзімнің ID-имді көрсететін болайын. Жазып алыңдар. Мұнда осы 556 434 1068. Dostlar жазып алыңдар. Сөйтіп мені шақырыңдар. Бірге ойнайтын боламыз достар. Ultimatumға кірейік. Ketip dostlar, şöyle videomuzu başlayalım. Ne? Kırıvarsın dostlar. Birinci round bot dolu oynayımız.
Çok dese bo'ladimi? Hazır dostlar. 4-cü raundga barganda atатын bolamыз. Mayı dostlar, hakkermen düştük. Endi atатын bolamыз dostlar. Ең бастысы біздер hakkermen түсіп қалдық. Oslarda atıştağım gelip. Hacker. Polat dostlar. Yok. Dostlar. Judgment etmişler dostlar. Kechiringizler. Seni bir süremin video uzak olsun. Basılmayacaktır dostlar, ne için? Target aydınlığı görüyoruz.
Dostlar men bilmem yazma tastayma. Dördüncü roundda onu bilmem dostlar. Endi oynaytın bolamiz dostlar. Dara başlandı. Bilmem dostlar oturup kalsam elenjimengler. Simülatör dostlar. Uyup kalan bana. Uyup kalan dostlar. Dostlar oturup kaldım kesindir. Endigi izde qaytadan ne ko'radigan bo'lamiz do'stlar. Kechiringlar. Sog' bo'linglar.